sont académiques. ترجمة السؤال هو بيسأل كيف تلخص هذه الهزيمة في أي عدد من كان تلخص هذه الهزيمة؟ Zamalek était plus fort sur divers points, techniquement, sur la maturité du jeu. Simplement, quand ils ont voulu accélérer, ils ont accéléré sur les coups de pied arrêtés. Tous les points qu'on a pu regarder, travailler, insister dessus, à un moment donné, c'est les joueurs. C'est encore le manque d'expérience. Je ne leur en veux pas, c'est qu'à un moment donné, il faut emmagasiner, regarder, corriger nos erreurs, progresser. بكل بساطة الهزيمة جاءت لأن الزمالك كان أقوى على كل المستويات الفنية والتكتيكية، رغم أنه هو ولاعبيه شاهدوا الكثير من المباريات للاعبي الزمالك وتحدث كثير عن نقاط القوة والضعف فريق الزمالك، ولكن في النهاية الأدوات وهم اللاعبون يعني لم ينفذوا ما تم الحديث عنه نظريا في غرف المحاضرات، بل يطبق عمليا في أرض الميدان.